Hadin wadakut ka lebenai por ka Jainte Hills Autonomous District Council ya ki senkur waper wahap hapo uput uang yong ka council wopon psi apertuj hapo ka JHADC kenang yo tip mitno ya ki dakaan ni kasi ka dorbar ki wahe kurri Jaintia depan por ka naga Jainte Hills Autonomous District Council sachi benai kenang wakitu ki kur ki wampude pen psi apertuj uyo ki ule ini kat haduk kan nyatri unai katwi araja arpauso. Kani karai wopan por biang demi na kaya lang kadorbar ki wahe kurri Jaintia wada penman haka santri uni ubenai hajrong ini wada lai ki dai tho jaka sekretari ke executive committee JHADC ini. Ukro lam selan ki period presiden kadorbar ki wahe kurri Jaintia hawa kalam wa ki wathok kubor hadin wada deb uwaw lai ya ki chithi da ongu wa idaw wa ki kerpat ki waw ipor sachi benai to ne daw wadang em ki kur ki wampu dapen psia pertuj. Dan namji sekretari yang kadorbar ki hekur dari Jaintia dawan ia chairman ne wa sekretari yang ka executive committee JHADC kamjo ila wa deputy CM yang ka JHADC hayato wa ka notification ka wadi ga council ni dab hukun psia ya ki pertuj yang ki kur ki dorbar kur wa ki nongkit kam yang ki kur ki wa ko Jaintia tegani ga ia chairman ne ki kalam to wa kwa iwo ongya ka kerpati yo CM wa ki isi wara ko wi ne bantau extend na penjalan ya ka tarik yo pun psia ikikur ne daw to badakut ko to sngi mande arbanai apa dakut ko tane le yang i kerpati yo CM wa ya ka secretary or deputy chief CM la osnya bah penjalan ka sachi banai ne extend ga kadaw to wala ihini wa katkam gajing chem katkam tipi wato dang em gikur kiwam puyo pulep kam upen sia iki pertuj kiyongki tani tidak mat keni ka jing ya klam gyong i wato wa niliang yong i dorbar ki bahkur sahabahai uwan no upen dep no kikur kiwa umpu em sia wato wa kadawa niliang ka office yong DC yong ke East Jaintia ka West Jaintia ki wato issue actual tribe certificate kauman katte MG hakajing lang aga pisa naida wato wagi kur ki ba po Jaintia MG intimate dagaan ta kini to ka jing kerpat yong i yo CM ni ka secretary yong executive committee JHADC kamjo yo deputy CM wa ua por sachi banai don hi nado kani ka nyauter yong ni banai Oktober ta ukut kal ka mah do nyauter November ta nailiang yong ka secretary deputy CM dong ki do perkhat ki te hejo ipor ine liang yong i kentu kerpat i wara kitu gikur kiwam pu em pun psia ya ki pertuj yong ki Chigat Council pen smart na pun gini kisni wa no ki pertuj yong ka kur yong ki kamjo ka dorbar kur kinong kit kam yong ka kur ladam ben on ki pun psia le de ka jing tho chekau chu CM wato wamben piu jing ben piu pun psia per ladam ben pila i katem em gajing penbor ta kani ka banai ukut ka sachi banai na ni ta lergi umla iwan ta yuluti wa kita ga umben sa umben ta kani ta gajing tu gajing kerpat kyong i ta yuluti wa ki kor gi wo pen psia naman tu men step na hapo ni ka banai pen smart na katta yo bat kani ka kam kyong i yo bat yo scam yo ne ka kor ka jat kyong i wa kari ko jat buru kyong i kat kam man gi por gi sni kan ni iwa menderi dang wanu hapo gini kilom ki peden jang te kata to ka jinggentu jingkerpat yong i te yoluti lang ba kani ka khubor ko yo ya kram yi khana upathai wan ra ko man ki thuluyung man ki kor ki jat ki man bai ki man pa ki kini ki pa yok tip ki gani te kani dan hi ka luti ko yula te yoluti yo e kra lang i chirop nei banta wo chkan wo im kani ka kor ka jat